Dobrodošli u udrugu Don Quixote u Šimunčevcu. Ove godine udruga Don Quixote od 22.6. do 25.6. organizira Don Quixotovski ljetni kamp. Djeca su pozvana od 6 godina do 15. Učit ćemo jahati konje, učit će brigu o konjima, kako se konji hrane. Provodit će dane tu od 8 ujutro do 16 popodne, tako da su roditelji bez brige cijeli dan. Imat ćemo radionice, kvizove, učenje o konjskoj opremi i tako dalje. Biće dosta zanimljivo i zabavno, tako da pozivamo svih da se pridruže. Također ćemo imati i kobasice, hrenovke, mešmelos na logorskoj vatri. Učit će se o životinjama, o brigama. Poslije ljetnog kampa ćete dobiti prijatelje, dobit ćete ljubav prema konju i životinjama i najvažnije imat ćete jedno predivno iskustvo upravo kod nas u Don Quixotu. Pozivam vas svih da dođete u udrugu Don Quixote. Kako doći do nas možete pogledati na našoj web stranici www.donquixote.hr.